Sally, ke lava whanonga mai. Kata ki whamolmole he kai ke ongo atu e ki moto e interneti. Ka koe nuk mawhoki ke whenga ke whahako atu e polokalama pia mo e ongo whawhawhonga kone me he lola lai walu. Sally kau ke whanonga mai kata ki o lea mange ki o lava ki o whanonga ki o leo. Oh, it's still off. So it's delaying. Okay. Can I just call at the same time? Okay, koe ke ongo ia e o te peke ongo mai. Okay. Sally, te tā atu. O gongo? Oh, okay. Okay, ka taki koe. Ke te lava ki ilea mai peke o, pe te lava ki whanaunga ka koe, Sally. Oh, te he peke ongo mai. Okay, just bear with us. I can't hear. Still can't hear him. Let me, how about if I call on, ke ta hene messenger ko ana. Ke rea mai pe wal o ku live, eh? Au te tonge huka mai e telefoni. Lupe, hamus mai waia. Ia, teke lea mai pehe me a, but at the same time o tuku mai ho ata, eh? Ke whanau mai? Oh, hold on. Whanau mai. Ia, koen, finally. Thank goodness, mahalo. Sarah. Ia, koen ko whanau atu Sally, eh? Whanau atu. Ia, mahalo apita. Okay, Sally, te ta kamata ki ta ua? Okay. Okay. Mahalo apita kata ki he delay e whainga koe ni ke ue connection ki ke lolo halai walu. Ka koe nuku ma ue whainga maare ko lava finally ke huka ngai mea whi mau ke huka ka tau whanongo mehere o ko iao o ongo whawhonga kantiteti whawhonga koe ni ki he lolo halai walu. Ko iai e ka inga whamolmore atu he delay pia moe whiwhenga ki whatontono ai mea ngā ue koe ni ai leti o kolope ka whenga pe leita hake ma turi ke
ke lawa ke whakakato e ngahi whatongia. Kai ke he kainga te mau kamata e lewa i he taimini. Aia pa te u kamata whemape ke uatka te ke moua e kwa maloga te ke moua ho mo tukutaimi ke tau polokalama i he whiawhini. Pea ko whamalo lahi ai ke ho mo ko ilo i peo mo ua he kulahi ho mo ngahi schedule ki he ngā ue ko tonga whai ko ia i he lolo. Seri te ke whamamore ka ke kamata mai moa o ke whahoko mai aho hingoa ka e pehe whoki ki he whatongia ko ia o ko ke pore ki ai. O skoia pa te uangarewa whainga maari e ki a Tom Wha. Paia. O kore ke o hofanga i he ngai whakarapu o whawhaiana me he whakamawhola rean. Ai alawa ke teo he prokalama koni ai charity e koko alawa women. Lawa i o lea i prokalama koni. Leongo pe ko whanongo ke he misi hange pe ke fure o le lei. O whaamu pe e o ngata mare o pino mau. Hongo le Ula lea wa pito. whanongo mai ki ai. Hongo le lea pito ia. Leongo maunofo wa umi kage maha e whainga maani e kiana te mitu mo hena. Ngani he tahawalo tolu whanga. E koe na wholau mai o ngāu whanare. Kai te kau e sesu e skiana o taina o tonga. Tau e ono. E ngā ue na hiki atu te mutu sau te inukila. E whaele e toko tolu i tonga ni. Tangata whika tolu. Tangata na ipu se pesu wake kini. Gai mina e whoki e whamiri ko i se la. Na to e ui pe e tupo wake se pesu wake kini. O whoki mai ki tonga ni o hoko o whaite kau. Ua ki Palestini se stonga kau aina. E ku whakaukau ke ngahi mea koe ni. O do ngai ko fia i whakamari e ko mai o ni. E marawe atu e kōkama charity. Ai kōkore lolo hawa nani. Arabe de se rani ka mata he. Kua e kōku o aha ki a tōwha aia. Whawhonga o tāni rangi ni hawa alo. Malo a pito e Seli tō kalau ki he introduction. Koe peko introduce ia ko ho o kuke o mai. Ai a te o angarewa whainga maari e koni ki a Tom Wha Paia. Ka tāku i whamamole Tom Wha ki tuku mai. Sharon, o ngolere pe tanoa ka. Okay, ki o mai nere. O ngolere pe O ko whanau atu. kore o malmalwa te tawatata i au paki te ri. Koe kia whakawhiawhia ko keni kia te au ke lawa ki te programa ko ni e whiawhini. Na e pe maupotutu na e whai wawa uni. Makato unga i taungahi ngau i ke he kona koe i he langa kona koe ke tukoni ke masiwa. Seli, e lava ke o ange ho telefoni ke ofi ki a Tom Wha. Iu na whetu peta. Seli ki whanau mai. O ku kai ke ongo mai ka koni a Tom Wha. Awe ho telefoni ke ofi ke lava ke pick up o pe ho telefoni. Ai mai ka koni a Tom Wha. Okay. Ke Sharon ko ngolere i atu. Ko ia, ko ni ko lea mai? Okay. Coffee ba.
Coffee. Te hange me ko e hauken ko de pe ke hu panga te no tap na ko na si pai se whakamalo wa ia ke ngahi ko to pe mo fai ni ke ta ko e pakau mo tuani yang e taru ko tu nga u ko ni o pia I ko ki tim nga u lo pa pa lo bo ni ko e li no one nine te ona tu ka ke rea Malo apito e tonfa e tuku mai a information ko ia ki he kia ke mau lave ilo ki he tuunga koni o ko ke iai pe mo e background ko ni o ko e ka taki o ku kai pe ke fuongo le lei taimi ko o ku ke lea mai e tonfa o ku ki ongo le lei ange ai speaker koni koe o kuiai koe ni a Seli. Seli, te ke kataki toi lea mange Seli. Maale Sharon. Koia. O ku sai apito ai mea koia. Seli te ke lava ke mo share pe ai foi mea kona ko a koe. Ke mo o ke lea mai taimini koia ko ukule o lahi. Okay. Malo. Okay. Sayang apito e maulava no fanong lele ka te mo. Elava que to e. Okay. Sharon. E o kono ko lava o fanong ka te mo ai taimini. Ka te tau hoka atu e ko lava I pe foki nai kamata ai ngā we ai tau charity koe ni ai pātoa lola halai walu. Nai ai na kamata I
me ho wahe ngā seri ai langa koia. Te lawa ki tuku mai hanga information ni ki he foi whare koia na ke nai whahe no langa koe ni iho lewa. Koe hae uhinga na ke piki ai ki family. Pea koe hae tu unga o kuiai ki family ki mua. Pea koe hae uhinga na ke hangai he ku tō lahi whoki a wahenga. Kana ke whiri ki family koe ni iho lewa. O te telefoni ke ofia ka te koe. Seli, o te telefoni ke ofia ka te koe. Ia, o te telefoni ke ofia pito ka te koe ke lea ke telefoni. Koia. Lea mange taimini? Aaron, o ke whanonga mai pe. Koe na kone saien, sai apito i taimini. Okay, right. E mau whiri hoke whare ko nina e o peo pai ahi ki ai. O e whare soko nina e tu taki hanga tonu o me pe ai o visa kolo o kore maa kia mōtoro ki hema. E a nā kue kia ki te kalamai ke walu ki ho rewa o kia peo kia kolo ho ia. O ia e te whamini ku pai na tā ia na e kolo o mau whare e a whaki. E nai tōtou whenga tāngata e koe ni e ranga hono whare he mtente e ai kia le paanga whiunga ko wama waka ati whare koe ni. Nā mawawa hoki o tāwa e ai mina mawala teke whakawa e whare koe ni nai tōtou keri takai ki wama o wama e nai kai peke ai haseni veo ma wama kulanga ke whare e alo tangata koe ni o ala ke le whanau ke nau pēnga ko pai no me kai peke lawa. E unga mo whitu kakea oro na maore wa ton whao sio ke api ke he requirement ko na mau kau o e whiba o ia tuani ko whiba o wini ke pai hanofo iai. E rei mina holo ai a whana na muto ke ki peito angena mo whanau he o pina ko o nganu e ku peito koe ni o ke unga moha tau ni me ko pu. Tai, na maua atu o whiri koni na mahiru whapapau au e ki whamiri koe ni e mau i piri au pita au pita e langa hona o api. Kai ka mea mōla veki mea kou mau whai ki he kakai masima o lolo harai wana mau ofa pe mau whenga te whakai wia he kakai masima o nau malo hinga patata ki eni apau e toto hau hatangata ke tea o ua pe o tolu o tole pai ke inu o lo tō whā te oangi sa mō kia ki au ke rea ki le mai ke inu o ea. Ake ko mea wena mō whai ki na pai a mō whakatau e kasta au e kia me kau whamata o awa tokoni ka kina mō e kau whamata. Mea ka tau mea mō whai ke ni o hanga o tokoni o ofa pia whakaivia ma kua e hae mea o nau mao ki mai e o lawa o tukua o nau mai ka toko. A wago ataha ki toto au mō pia kore na huorama ata e la ngaka de kumao e mau kumi ha huorama ka taka e lawa mō. E ko so ngai o mau whai ka mata me ai o koni tokoni o takai koe ni. E a ina be au na mō kua e kusi a wofa pito na ki o wau hiki na ko tuku ma mo na na ma au ma au o na ki alo shero Malo au pito i ngā ue ko ia ko na ula vei foki na e
whai mai whetu taki, koe ki family koe ni, pēna o ato information koe ia, ai ana e mo lava ki ai, o mo tokoni e ki family koe ia, o ku tauwhiawhia ku nau i he tuunga, o ku toe lele iange i he taimini, me he tuunga koe ana i ai ane awhi. Whamalo ai ki he tak ngawe, nā mo whai mai ai ana e kamata koe ni mei wawauta no. Tom wha, malo apito, ka taki pe he kai ke fu lelei ai whetu taki ko ho audio koe ni ho telefoni, pe ko o laptopu, ka tau whaanga ai pe mua ai telefoni koe ni o ku iai koe ni a seri. Tom wha ko i loi foki o ku lotonga lere i e taimini koe fo i whare ia i ho wāhenga. Whamolmol ka ke hanga mua tuku mai a information i oe api ko ia. Malo apito. Kore kon oi ma fare ki mo panu. Ako tu ko mo po kala mai ba. Fare ndo ko mata. Ko fare ko ni to ia i te to ui ko bet. Ako to fia e tama. Taimi ko ko na ko sesi ko Ito kifato nga i hake tikede kita apnya ko. Mate mai connection the video. Kada ki o ko vai mai internet me lolo. Toi check mai mo interneti. Okay, there dialogue ya. Okay, Sally, malo apito mo whanau mai? Uang ngere te share. Iyo, kuong lele apito. Ko hai te tonfa o whaosi mai information ko ki api o molotonga. Whai hono whawa he taimini. Oia, ko tui no ne ko te kure a he konga kuna koena. Ko ki he petoi aki ko kuna palasi. Pena i ku fola mai mo ko ka fonga kirikere ko tamat ko mau whakataha i pala. Ko Ya taha ngahi mea ko kanga kia o ki palasi. Pena o maa whenga ki palasi ko haa koe kui ki haa ko tau koe. Nga ia e nau whakau kau ko tau koe. Ngā ue ia ke whakatahi ai amai e kakai. Ngā ulau koe ki Nā o whai ono rahahino ia ai pui tua e tau anu. Tau ofa ke tanga pui ke te lava tahai a e ia. Tau te whito ki ke anga ko koe mon ni ke tau pore ki koe anu whai. Oia Sharon na pari te mo e pupu e mautala noa ku ia. E whoki peki tonga. Pene whai mai toki rewa ke ata kono whai e ngā ue koe. Ngā ue koe ni o kina e whia lahi e mo tō koe mai uki whakanua. Ke lawa whai e ngā ue, paua ki ai, ke lawa tō maa kono kere, na whai ani pānu. Ai pōpou, e se te au, a te pōono, palasi ke ngā pai. Mea nā mika au e Jared, pa neongo pe kai pore taki ki patangi ia. Ka ku mau whenga ki ngā hango kōki e nina ko ia, ka mau albe ki kai, ka tamu a ki pakoni ki masima. Ka ku ana ko ia, o oho ware lahi, Kutui o wale lahi ka kai o lahi. Ai lava mo organize me rika. A panonga ka kai o lahi. Ki ngau pōpō mai ki ngā ue. A kutui whakapapau koe ola te ia ngā ue na kai tamu kare mia.
agrispo hiwa ene wha o tu a tau mua ngā aue ke tau hifo ke masiwa o tokoni e masiwa e kupunga pie langa a ke lakoni. Hange koe koe ngā whikau koula kona koe ka popoa ke tau ofa ki o tua ake tau atamai sino mo lau maari ke tau ofa ke tau kaunga api hange koe tau ofa ke tau tolu la tahau koe sihan. Koe koe lau maari e mau whai ake ngā ue o koe anga e koe e whafotonga mau whai mau ongo i pe o whai e mau ngā ue. Api koi lai utina e toka mata keri whawa e te aho mori te. Koe ahoni e lawa ai parike apo i lai u. Aga mea koe whatonga i koe koe lere me koe mau a wehu e ni sherry. Ai ahia whamiri o i lai uti. Moe kakai toko lahi kuna wangi ki o sio e ngā ue koe. Taulo lere me me foto begi te niti ai begi ku mete ai ai be palu o taritari ke ka wa ai o maongo i be o ke fia to ta moto ai ya aniongo o sino o ilai uti mo nga ue ki ai ka hange ilai uti o fara o fonga ka toa e ka masiva no patani na tui me amanaki pau mau e ila yuti painga maari e koe ni. O kanga pehe aho ke nau lau monu ai a painga maari e tatau. O wha be o sio mai pure anga e whakapotunga mo tolo ngā ui tau pai. Aka mea ke nā wako ai ko nau te tokanga ai ono tonga e masiva i konoa koe ni. Malo apito. Malo apito e tomwha, kai pehe whoki ki a seiri ki e langa ngā ue o mo whai mai mihe lolo ala e walu. O ko lawe i whoki o mo fu ngā ue wāwhi au pito pia mo e whawhunga whalearea ko ia o e wāhenga tawha, sa ia piukala. Pia i e taim tatau o ko lawe i o ko siahe mo ngahi palani ngā ue, ka toa ai ngahi wāhenga kone tolu koe ai lolo ala e walu. Aia koe whotutu koe ni o ko ma o koe ni ki he tau palani ngā ue koe ni a mou tōru mehe lolo. O ku mou whakaukau whoki ke mou taki whiha ai fo i api. Wainaha ngai fo i whika ku mou os palani ke mou hanga langa pe koe fo i api e whiha o ku mou loto ke mou hanga langa he wāhenga i ta. Le au fiki he telefoni i seri. Le au fiki he telefoni i seri. Olahi a bete kai. Unau whaingata ai e whonuani ke whia mako ke mau kokoni ke langa hona whare. Unau langa koe i hore wā mau. Wakaraka mai kua niki wāre alau fūli. E pehe ki tānea. O mau ilo peo ki ai pe kakai. O kokolahi o ko whia mako ke mau kokoni ka ki ngā tolu. Ke langa hona mai whare. Ia i hoke ngai whale ni ihi kou whakatakai atu ki houma, ki kukularo, sio ki ai. O tai kou tō ai uha, ia e kane ua pe tō pe whāhero mo whare. O tali ake vai. Ia e while mātoko e ui tō, mate maari, whanau e toko whā. A kou whakaukau ke rauka e mata teresa. A pōhe ke taulawa whawhanga ka toko te au, a whawhanga peha toko taha. Yangoi aga mea kou ke whehu mai. A mau whakaukau ki hawhare ua taha. O mea koe ke lawe i, o wako pe ke ilo he e ope. Ke whanongo mea ho tau ka i ngā ki ai. O ranga e whare ka kai masiva koe ni. O kulanga pia he ka kai masiva. O kou whia whakamalo ki kau take loti kotoa pe. O na tau pe ha whahinga sias. O whahinga funga waka. E ko uilo o mo pe ki he mea ni pa mo kokoni wahi he mea koe ni.
Ai wa mera la ve kia ia atong pa ana nai. O ku holo I tau ngā I whare koe ni he hoko toa pe I he kakai. Lau whaamu ke na o mai o sio. Ke na wongo I he whahinga whilau lau mo tokoni o ku tau whai ke kakai na sio. Ke o tui o ku la koe whio ni a sio. Ke ngā ue ko tau whai lawa uni. I kono tokoni I sio no kakai. Ke hiki e na mo ui whakasila se. Ke tuunga maulalo ke tuunga o ku maulunga au pito. Ai ne be e se roni a mau whakaukau he whare wataf. Kai ti pe he tokoni mai e kakai ni muri. Ka paanga se unga ke maulawa I e tokoni ke kakai. E whahina ngā ue tōku mau whai Sarah. E osi koe langa whare I hore wā. O mau tāna ke motu I papa. Ko toa pe o transfer ki he whare hoko. E mahino pe ke kakai ke kau tōna mau tokoni mai. O mau whakao ngai whakotopoto aho nau iwi. Ia ine behe mau whiwha malola ka te ngā tolo. O whanganga tokoni laurina. Alo abita. Malo apito e seli o ko whaamo pe ki e utuku atu ki he ope. O ku kaifo ke whangata ngata ke pehe ke tōna pe a ki tau tolu koe ni o ku tau me mipa he kolopolo. O ku atai a ki hataha pe o ku kai ke pehe ke pātoa pe. Pe a mautari pe a e kau me mipa. Ka koe ngau e koe charity I koe ni ko o ku whai. O ku ki hataha pe o ku kai ke whakalimiti pe ia ki me mipa pe koe pātoa me mipa. O ku whemau pe ke express that ka te mo tolu. O ku ata ki hataha pe. Pa ko whamalo ke mo lawe I whoki koe raki whare koni na elanga koe ni I horewa. E wahenga taha ono. Koe tōna koe ia koe whai pe ia I he family o e whafafonga koe o e kantiteiti whafafonga wahenga taha ono. Ai ko seli tua kalau. Ka te u whoki he ki a Tomwha. Ka tak whamamore ka ke tuku ange mua e telefoni ki a Tomwha e seli. Malo apita. Iyo. Malo apita Tomwha. Oku ko lawe fok Tomwha oku lahe ai kau tōna oku nau whetutaka mega te au ki he wahenga koni o koe. Ku osi ai nai ha o palani koe ose foi api koe ni oku osi mau mai e silini ka te au koe tōna ia mei nusila. Oku hange koe tau na tau ki lawe ki ai. Ai koe osi koe ne api koe ni oku ata nai ki hoko ai tōna koe ni nusila pe ku na e toi ai ha foi wharea ku osi mau ki hanga koe na mo fotutu homo asenita. Alo apito share. Fotutu ngā mau si fotutu e tai ni. Whai mape ua o si palapa si paku iai hono building permit. Inga api koe niko iai mo tonga lere ai. Ke whaka amu wahufi e api koe ia I aho mo pulu o kono pāpiko a takawhi. Ke api ka ua rewa ko si mako hono building permit ke api o 2AB a koe waitaki. Koia. I ne auftahi. Ke kai anga e koe mau whatutu ko kāma. Nā lawa ke mau iki o ka mata ai ke tolu o kotoka. A te ngā I ke lawa hōwhia I wike wha osio o November. E hange e pēno koe lawa a seri. Ne? Koe tau whanonga koe ni koe whanonga loa. Au kia e lau au siai nā pe. A journey of 1,000 miles. With the first step. O tui ka stepu laki e na e lawa I kore wa. Aka hoko mai kuni I api o I lai inti. Koe hoko atu ia e hala whanonga loa. Au ia I be whakaukau o tuani chair. Ngā aue koe ni ki opa
e oe a ole ki November papa e ngata e charity foundation ki ba lo e anga e mau whakau e whaike e pēni whare area ia e ngāre charity e o whaku global movement charity paha ngā ue ia e lava pia o lere me whare ki ti sema pa i kake to ia no ngata anga ia o ilo i pe ngā ue puni o pe ia me he o me Amerika ako sio go go ne go mo si ti sai pa man na ia anga ki whaka e lava ki ka kai o tokoni mai ke pare ato e waki e kusio mo lava ngā ue ko e ko hi kau ke lava fai ako o hawari la kusio mo lava o atu pe palparema network ka panagoi ai global movement ako tu ko man ai ako anga i ai vi so o tau siro que o mata ta que nga o to ko ia ai e ala ni mama o to ko ni que tau fai eu que ngata tu e atuanga e Maria ka se Okay. Seli ko au lave i foki o ku o kai ko langa fare pe ki he ngai family ka wai fo kai palani ke tawala to tokoni ki he hange ko ngai fare la langa ko ai ngai fae ko lave i foki nai o mai havitio ki he ki ke fare ko ni la langa ai ngai fae ko no le matua pa ko iloi o ku kau mo e ngawe ko ni ki ho omo palani ngawe ai ngahi tokoni ke fraivia ngai fae kai pe foki ki tokanga ke hono fraivia uta pe mo tokanga ke lava ke mau ha income ai ngai family ko lava e foki seli o amana ke o mai ha omo container ko ia ai plani ke o mai ai container me akai te lava o whaha ko mange ko hae plani ko ia ku tu ki ai hono o mai ai container me akai me lolo alo bito Sharon o ke ula vea tu ki he hui ko ke whai o whekawa ki ke mo container me akai ko na ko ala ki Amerika o taua te ua ki container nei baba uni ki Amerika pa fofo ke aho ua ono e koe container kone me fono ka no pe he captain na me kai ke he ai ka kai masiva o whatau mo mai ai e ha pe me kai ko no ma e kai ni ko ia o foi mei e koe kau hopa o mani o ke o ufi o me ai te ma uta ke ha o ke ma feinga ke uta fa ka ta o ke he uta o we pe ta ka kai tu mari a ma tua na fa mari ke to ta ha pasiva ko to pe i ma ba uni wa na mo we la wa uta na wa we ke Amerika para to i ko fu container o ku alu me vavao anga tonu pe ki San Francisco. Okay. E ku fie kakai lawa o to mai na mo we o ave. La hita ha mo we o fatonga Sharon o para pe ai uta. Kai meni una ofinga ki tonga ke ave ke market ko ia. Kai meni o fatau. Kai meni o kai ke fatau. Dakai ka toa koe mai awe na mo we na o si puka mai taki tanga i e te ao ni wa wau tahao
Ya, ia na be ko yang ai ko uma ko ya ki tani ni. Ko fare la langa. O mau te wa ke langa fare ta hai tani ya. Le ma to ha ke la ki ai. Ko ta hai holonga. Ko ma fa na ta foki. O langa o fare la langa. Ko no fe ngai ko ne o a ki ke whakarao. E ba o e tit. E a le Pahino mare matu hanga ne gora ve mai ai ko pa na titi. Ke fe na tanea. E holonga. Ma uha titi ka toksi ko ma api. E na wa mai na fa na. Ua fo ke ki palo pare ma fa hoko ke me ko ya. E mataki Hawaii uhila ke fa la la. O dai mi mana o sia I kono take uhila. E ha ule wa tamma koe na tuku ai e whare. O tawa ni ka ularanga mo hiki mo tolu. E mo karapu ki mau tolu ai. O ia koe taimine mau whakaukau ke whau ha whahi ngā rao. I mua pa mau toki langa i whare rao. Lawa malu ia ke kakai ke fine. I na ngā ue o whai. Kai whake ngā tai. O whawokua ke pāna whamano. O tonga I tuk ai taimini e whare rāwanga. O hao tātaha pe o whara, me o ngō pe o tuai. Una koe ngahi kātoa, ngā whire mātua ke whine, ko smahina. Tane o ngoia, e aro ke taimi o to sai e. Aro Sharon. Ia o lawe koia ki he o mai koi ai ngā ue koe ni ai ngai whae. O ko I loi fōke wai e tau loki lālanga, pe koe loki trait I koe ni ai klopolo ki he ngahi whāla kai pe he fōki ki he ngatu mo ngai mea koia. O wai ha mo marketi ki Aseria, ko sia ha mo marketi ki Amerikani, sia mo marketi ki Nusila, ko hai ho mo ngai konteki ki ai, pea... Yo ki ai. Alo mai. Ok. Sai ke u hanga maka ngai mea ko ia ke u ngā ue ki he lava ke whai ha form hangahi marketi. Aia na o si whao pe ai chat room ke whai ai tālanga, ko he tala noa ki ngahi whetongi, ai ko whetongi ai kua tatolo ai pangaka e o mai me ka inga mi tonga, ai whala pe amu pefo ke ngahi mea whakatonga. Ok. Malo a pito. O ku e seri ko whamore peka ko whemao peke ko iloi whoki ko e whanau tama ko e a whiwhita motua. Ko e te hina o hafu hala o furi. O ko la wei whoko o ku iai ho ngawha ki he whonua. Pea iho o hau ko ia ke whiri wharea rea. Ke whawhawhonga I mai ho mou wāhenga. O ku ofa pe o ku kai ka hoko ia ka palo parema. Ka koe wai nai ha whahinga mea te ke toi tānaki he ko ilo koe tāia o ngai ngawha ko o koe. Pāme ke wana whakawau o e o tala noa atu he ke pe ni. O ke uhinga pe ho whakatala noa mai ko inga ko hau furi. O I whoki ko I mai o a whakatala furi. E wosi whakamita wai a haa lau furi. O mai ke uhinga pe he ko halau o le ko e ko tokoni e ki he ko lo. E whakatau e whoi mita te o whanoa me tonga. E ko toi si mahalu koe haapi e whaapi a ofe le whakamita. A halau furi. Ala koe me ko ke mai ko se ron. Ko ia. O lahi pe mo e ngahi mea rei. Whakatau ki ai ke whaia. Ngo ia hani do lau. O mau pe ke whai ngā ue ki ai. Malo au pito. Fua loua pe ho whatongia. Pea moe ofa ki he masiva.
malo au pito. O ato e whamalo lahi kia te koe seri. E tonfa, whamalo atu e taim tatau. Oku, koe loi whako e tangata koe o e tourism. Oku iai nai ha o whakaukau ki he tau ngawe ofa. E whaki ki he pe ke tokoni ki he ke takmamata e lolo ala e walu. Alo, Vito, se palpare makoni ku ia maltolu i e COVID tahi wa umate au pito e takmamata ia i babau. Awea makon koe mau nofi babau. Mau whakakaukau at maltolu e taimeni ngari koe ua afe ua ua. Tiulai ua afe ua ua. Pagi aha whainga maari e. Awa kau ahonua. Ke lawa toi whaiha si o tofua. O toi kamata e takmamata. O wawa o hogia o smahino pe ia. Koe senta ia e takmamata i tongantu. Pako visone koe ni me tau pe ia o whai e tupau nimu. Ke lahe kau pare mia lahi ki muini. Na whaarea ni pe o tala ko wawa ko senta ia takmamata. Kai pe whahanga ue ki ai. E tungua ke o whoki mai mua ki he ngawe ofa. Neongo e tāpuni koen koe koko tere. Ako tonu whoki iai e stress lahi a pēa. Te taulaki. O te palparema koen no tāpuni kau a whonua. Naka ke toi aha takmamata. Kako mea gogo ko wongo i tai mini. Alu koen ko whai e ngawe ofa. Ko a gahe pongpongi. Neongo koe ke iaha kau kesi e ko tere. Kau ia ki iwi. Moi fia fo o uia. Hakia tea. O tui koe mahau inga ia koe charity. Neongo mau whaingata ia. Neongo honge paanga. Kako o koen ko ngawe ofa tu koen ke masiwa. Koe whaunga ia e whakatataha ia ki whanua koen. Kai toi iaha whakapoto ia. Kai toi iaha toi whakauinga. Au ngawe peho to loto. Moi ofa. O tui koe tāsi pinga e ni e sio ki ai e pureanga. Ke whakamuamua mau pe masiwa. Pea tau tokoni mau pe kia ngā tō. O tui uongo i pe e seri mua snate e mea tatau. Ange puko lau karingari koe hawa seri o campaign wharearea. O weke tokanga seria ki campaign wharearea o whai e i Novema o e wafe uataha. Koe ngawe koe ni koe ngawe ofa mo ni pe ia. Ange koe ngawe koe na koe mau whai koe i hore wa. Koe ki motua whai whikau pe ia e tamo taha. Koe tamsi. Mone whanau mahare toko o. E anga whewhe ki o whai hakoaki. A whare lahi pe he pa veriu i whamano pe ni manano. Kai whiri peha ki toko taha. Pa ua ki ai. E mau o kamata i he ki kolo sisi taha i wamau. Ange peko whamatala vase de nai. Wahu population e ki kolo koia o toko ni manoa. Ako e tau sio a tau koe ki he whiri ia. O takai whiri ai Novema e tau fo. Ako lahi whoki e tange te o taki hala e kakai. E he koe ngā ui koe ke masiwa koe ngā ui campaign. Ala ki mama o ia. Koe ngā ui koe ni. Koe ngā ui pe ia o hou ke masiwa. Ako e takmamata. Koe whaunga pe ia. E lawa langa ake whanua ko. O tuina o si visone pehe pea a tupo nema. A mea pango a se ni taia pure anga o ona doria whakamua
o mea kehe mune mama taim. O whenga i ke whai tanu hala kilomita e wā whete au. A ware langa mo whare ua manu. Kai tuku ngā ue kou mahuinga ko ke whai. Ka mea pango ku rea pehe atu. Ka mea le rei pehe tau tānoa hi mahi no mo oni. Ka whaunga pe ia ke lava ke prakontono ha tau waka. Ka whaunga pe tau mamahi ki whanua tau tupu ai. Malo. Malo a pito ai tuku mai ai ngai whamatala whaawa whakoia me he lola halai walu. Ka tau o mai moa ki he whaosi e tau polkalama. Ke tuku a te whainga maari e koni ki a te koe seri ke whamapopo mai. Ko he haha toi mea au ke loto ke toi tānaki mai ki e tau polkalama. Pe koe hae tu unga o ke loto ke hau ki ai a hau palani ngā ue. Alo, Sarah. O whaamoke ke o ata whamalo ki hau taki lotu. E ngā punga waka keke. Ka taua me te kowhee sia se te kau kiai. O mau ilo i whamapau o toponi. O pēka ape mau ngā ue i wama o mi. E mau fia lahi ai au ki taha. E tō me mua ke u. Rā vea te ke wholofola. E kātaki te kau tamai ilo wholofola. Ka pehe ku te ie ilo wholofola. A koe whehui tonu mene whai ke eiki. E whamo oi ke le kau apostolo. Koe ha ai whekau lahi taha i e whono. O tonga e nau whakaukau na ne tāri o pehe. E ke ofa ke he otoa, a ke whalota kotoa, koe a tamai kotoa, mo iwi, ta koe malo. E hono ua, e ke ofa ki o kaunga api, o hange me ko koe, o ofa ke koe. E i e kau koe ni, kau ai e whono, e mai kau palo fita. Ai e kono wharea e taha o me e ongo be ha whaahinga whekau, o whekau maho ina, o whekau maho ina kāne whono, o e ofa ki hema. O ko tira ngā aue ko mau whai, i wawa o ni he lolo halai. O kore whaware more pe e ka nihi, o kai ke tau lain te tau ki nā tō. O kore whaware more ka ki mō tō. Me ongo be ko mau whakaanga, i ngā aue ko mau whai, me ko be ko ke mo roto fe mani ki ai a te tala tu ke mo tolu ilo pau ma holo e lo i mata o masina ene be ma ofa ni ke mo tolu ofa me a e ka ulai ni taha i he ngā ue ko ni la lava ofa mo to ni ina hiki ha ke mo oi as ka kai whaina ta ia ya tu unga o ku toi le ia nei. O wha ka i motoru i he ope, o au whanongo mai i he pōni. Mālo bea tai mi lahti na toki o kala mai, o he lawa o pōni ka ki motoru he nai. O wha mālo ka tau wha mi he ni, o kala ma ni. Mālo bea ko tau kua mahoko te tau whatahai, pia mo i whamofonga a hawa ta wha. Mo ngā o whatahape whoki, ka ko tonga e whatongi ai tonga i ke rea tonga. Malo ko ye be se ro ni fa malo la la pitu. Tua fa. Malo au pito pea malo e fuafatongia me lolo alai walu. Ka te oange mo ai whainga maari e koe ni ki a ton wha. Ke ne vai mai pe ke ne tāpuni mai tau polokalama. Waha toi me ako ke loto ke whakahoko ki he kāinga. Pe koe hae tu unga o e palani o ke loto ke a o ki ai tau palani ngā ue koe ki he lolo. Alo, pito, share o tui ke ma whamalo e o si whai e tui a e seret. O e alotolahi pe te wala pōpou atu ai. E kore tega kai motol ka atoa na koe me tua kore anga me he apa pe o ai o ngā ue kono o se taimini. Oni e ai lau, papo ke mo pau mai, ke lawa whai ngā ue. Aka ngā ue lahi ke whai o ila,
Wanga ka kata o tui koe nau ki ona I kai mo tolu kai ki tawa ma tolu pai ngā ue koe ia o fa pe hange e ki Ko mate mai ai laine me he lola lai valu ko nau interneti. Ko whiunga pe e tau whaosi osi mo e nau polkalama mo e motu mai e nau interneti. Kai ke he koe angai ai whetano aki pia mo e ongo kantiteiti me he lola lai valu. Pia ko o mai ai whakaukau koe ni ke ngai tā langa koe pe koe ngahi whetā aki koe ni. Koe whainga mentality o tau mau e tau tolu ai tonga ai moki koe ki he koe manuki koe ki he masiva. Koe fo lau maria ia naku nofo mo whakaukau. Pe e anga whewhe nai ke li liu ai whahinga toonga koe a ki tau tolu tonga. A e tau sio lalo hoko ai masiva ko ha hange koe ha fu ume a kovi. Hono moki aki tau tolu kono masiva hange ku tau hanga manuki I. Pea koe tau mu alele koe tau mu aia ko whaamu ke whai ake ai langa ngā ue koe ni kia tek tau tolu kotoa pe I tonga. Ke oua e toi ongo I he masiva o kune tuku hausia o kune hoko pe o tatau pe pea moi toko taha kotoa pe pea ko whaamu pe ka inga tonga e liliu mua ai anga e tau toonga mo e tau mentality. He ko iloi koe ka weni he ngai mea o ku tāpalasia mai aki ai whinemotuani ka pehe foki ki atilila o ku tala foki pe koe ai ke mawhai polkalama ai o wha o ku mamasiva pe koe ai he ku waha tau paanga ke whai aki ke ngā ue. Ka koutui o ku I he lau maari e lelei ka pau te tau whai pe ngā ue I he lau maari e lie. Malawa au pito e tau ngai palani ngā ue ko ia o ku tau whahako ki masiva ki tonga. Pau mou lawe I mai pe ki ngai whamatala ko ia ai o tangata me he lolo halai valu. O ku where ai masiva, where au pito ai masiva, ka ua mua ai tala pe he ua kia masiva. Ke anga whewhe ki ke tala o kai kia masiva I tonga o ku kai te ke sio tonu ko ia ke si kainga I he lolo. Ai pehe whoku te kai ke tau au ke kainga koe mei hapai masani. Ko I loi peo kai tatonge tau toi whai ngā lea lau noa pehe ke tau pehe kai ka masiva. Ko I loi where ai masiva. Ko tau ngā whai au ki tau tolu koe ni I muri. Kai pehe pe whoki moi kainga pe ko I tonga. Ke tau whitokoni aki. Ko ia pehe ko watu ai whamalo. Ke te mo toko tā pehe mo tune in mai. Ka e o ate mo ai foi fasiko ni kai tau kolosi leva ke tau whaiha e o mai e lotu e tau ngahi niusi o kune osi teu tai ma foi fasiko O watu e pe whamano te honga ki he cheta oi hoi fua I ono sponsor e tau le te okolope ki he paresteni fina whakahua vea pe moe angi siulolo ilo la he tapu luelu pe moe kau memi pa ke tau kandidati ki toa tapu fitu paula pi veni piukanga en tinga loafe lois whanua et na tua wao magres manela manoa ka wate Mr. Kapuna Vete Milika Ferretti areta et ka mataere panela tuangi lau pe moe ongo engineer li te okolope Sharon Mina molo tu palani te tau singa. Malo to me ofa malawa ke lere matangi ai le tokorope ki ngā ue ai patoa global movement. Fa malo chepta oi hoi fua be ai. Whamalo atu ki ho omo ki a mai pe mo e kakato e tau polkalama ko ia na e whahoko mai mei he lolo ko ia a halai walu. Pea tau whiawhia ko ia ha kakai o kutuku ho nao taimi ko ia ki nao lava o whahoko hanga hi ngā ue
koe toko ni pia mono hake ki i koe ia ai masiva. Kai ke he i he taimini tupe mua ke o atu ha ongo pia koe ongo koe ni koe oko mai pe me i tonga eki. I ngai mea koe ia oku hoko i he lo tonga ni. Na e halaia ai toko tolu mi hono tuku aki i ke malolo e tangata i whanua tonga nofo Amerika. I ne wholau ewe atu ki tonga eiki i ha whiohi pia moho no family. Pia koe tangata koe ni kono hingoa ko sione wheimo e whiafi. Pia ko tu unia ia e whamaulahi i e whamaungalahi koe nuk alofa i he aho toa pule lulu i wikeni. Ke halai ai hakau tangata e toko tolu ki hono tukua kii koe tāmate tangata. Koe toko tolu koe ni ko sia whanai kona i Plumfield, pa mo vilake ti Plumfield ke halai ai ki tāmate tangata i he hopo ai whamau ata pe i he whamau angalahi. Pea nei tūtu uni ai pe ke tau hiki nau tolu i a polisi ka e tok hiriwhaki ho nau tau tea i Okatopa. Kai hono tuku mai ko ia ai tutu oni ai whamau ko Justice Gado. Na ne pehe ai o ku hao asia whanai pia mo kona i Plumfield i he tātiki te ko ia ke hia whakapō. Kai halaia ke tātiki te ke tāmate tangata. Kai ke hena e whaafoki i he whamau anga ko sia whanai na ni hanga o moloki ai ulu pia mo ikia o e pekia. Pia ko kona i na ni tautou moloki pia mo aka e ulu pia mo ikia o e pekia. Ko vilake ti Plumfield nei halai ia ke tāmate tangata. Pea ia taimta tau foki ko e toko whai e kau tuku ake ko e ni ko tangi Teofilosi nai. Nei hao ia i he whatupu lawe alahi ka nei osi tari halai ia pe ia i kamata anga ai hopo. Pea toko ni maaki ansione Plumfield nei tari halai ia pe mo ia i he kamata anga ko ia ai hopo. Pea halai ia ki he tā. Kai ke he ku tau he pe foki ai toko tolu ko ia ko whahala ia i e whamau lahi i a polisi ko vilakenti pia mo kona i Plumfield pia mo sia whanai. Toki whahoko ai hiriwhaki honau tau tea i Okatopa. Pea koe hopo foki koe ni koe hopo whamau ata pe kai ke kau kiai ha kau sula. Kai ke he koe hoko foki ai mea koe ni lo tonga e nau mamata i ai whiauhi Super Bowl i he pātari e wai nuk alofa. Pea nei kau foki ke hopo koe ni i hono o hake e ngahi ata o e vitio na e hiki kua whamo oni o e hopo koe ni. I he wakai atu me i he tafaaki ki he hopo koe ni. O ku natula pia viai pia to tonu e kau whailoa ke nau whiri ki he hopo sula. Piko e whamau, ka nei whiri pia ki nau tolu ke whamau ata pe. I he tau ataina pia e kau whailoa ke tutu oni e whahoko ki a ki nau tolu. Ko e whamau koe ni nane e whahoko ai hopo ko Justice Gado. Pia ko e whamau lahi foki koe ni. Ko e taha ni e kau whamau pālangi whola taha i tonga. Ka ko e tuoua e ni a hono liliu pia mo hono whaloloa. A ene ale a pau ngawe ke hoko ato a ene ngawe i tonga. Ko e ngahi whamatala koe ako toku mai mei he whamau anga. Make he ange mei he hopo koe ni neongo nei o si ai pe whoki ai whatongi au wahe i pia whotu ki ai whamau koe ni a Justice Gado. Kana e whotu uia koe sea ai komsoni ki hono whakatotolo i koe ia o e paa ke popua. Pea koe tuu koe i he taimini e whoki pe kua ngata ai alea pau ngawe kua o si whahu mai e tohi whawhisi ai whamaulahi koe ni pea mahino pe e whoki ia i Novema koe ia o e tauni. I he wakai koe ki he lipoti koe ia o ko iai ai talanoa pe o ko sasala holo ki he tuai a hono o mai pe kono tuku mai ki tua ai lipoti koe ni. Neongo koe whamatala tuk mai mei he whamau anga. Nei o si ai pia e whatongi au wahe i pia whotu ki ai ato taha koe ni. Kana e whotu uia koe sea o e komsoni whatotolo i koe ia o e paake popua. Pa koe pia neongo e ne teu whoki koe ni. Koe whehu i koe ia o ko wata mai. E whetongi nai ai lakanga koe ni e hai. Neongo kua whai ai maheni pia mo e toko taha koe ni e ne ngawe i e whamau anga. Hange koe tutu uni ai hopo koe ni tā matangata o ku amanaki ke tala ai tutu uni i Okatopa pia e whoki ai pe ai whamau lahi Justice Gado
i Novema. Tuku ke heangia ngahi hopo ku hoko atu ke whamau angalahi ka koe wakai ki he whatongia e whamau koe ni a keido. Koe tūtu uni whakatu i pe whoki eni. I he tau wakai koe ki he komiti whakatotolo koe ke paake i popua. Tuku au mai whoki ai ripoti koe ni o kua e whehu i koe hai mea nai koe haa nai ai wakai ki he ripoti pe nai whakalau pe nai tai whakalau. I ngai ngā ue koe ia nai whai ke paake popua. Pea o kua upe pea mo ki nao tolu nei kau ki he tuunga whakapaanga o ngā ue koe ni. Pea oku o hake ai, oku whelawe iki ai pea mo i minister paanga mālolo o e taimi koe ia. Ko toke tā ai sake eke i he taimi koe ia. Pea nei tūtu oni ai ke whakawhisi mi hono tuunga. Whetongi mai e te vita lawe mau pea tūku ki tua. Hoko mai ai ki he pale mia lolotonga a toke tā po hiwa tui o ne toa. Ki he lakanga ko ia. Ka koe lolotonga ene tūtu oni, ai whahoko e whatatolo i ngā ue koe ni, neongo na tau tōtou whanongo hono o hake i whare a rea, pe koe hae uhi ngau tōtou tolo i ai ngāhi ta whaaki pehe. O mai ai tāri eni ihi o pehe koe paanga na i tolo i ai, o whelawe i pia moe komsoni whatatolo whakatui. Ka ku mahino mai o ku osi ai ripoti ko eni whelawe i pia moe whatatolo. Ko Novema, o ku osi ki ai whamaulahi pe koe komisiona ia i komsoni whatotolo koe ni. O ku whai ai whakaukau pe ku a oa ripoti koe ni ke ene awhio. Pe ku os whahu ke kabineti. Koe whakaukau o ku mahalo ku i he kabineti i he taimini. Ka koe komsoni ne whiha pia mo ne tau toloi, pia koe eke uhinga koe ni, he na ia e whakamore paanga lahi ke komsoni. Ko maasi ne kakato ki ai e ripoti, pia whakahu mai, maasi koe e tauni, pia whakahu mai ai na kakato ki ai koe ne osia ai ngā ue kotoa pēne whakahoko ki he whakatotolo koe ni. Aia koe whatongia pe ia o ki nao tōna nao whai ai ngā ue. Koe tutu o ni foki ke hanga e he pure anga, o whakotuu hasea i he komsoni ko ia, pe hanga e he sea ko ia, o whiri ani ihi ke nau whai ai ngā ue. Ka koe tuunga koe ni ki he osi ko ia a keido mi he lakanga koe ni, o te kaipe ke whai hana o ngona, koe hae mea ko ia e hoko atu ki ai. He oku mahino pe koe whakahu mea Justice Keido ke pure anga neongo nei whaifoke ngahi talanoa na ia ngahi u whaingata ia anga o minister pa anga o aho ko ia a aisake eke. Koe hi koe minister pa anga pea whikau aki pea moe pa anga ka na te whito he u mea whakalao. Pea na iku pe whoki o tōto oni ke ni whakawhisi mea lakanga koe hi kai hoko atu pe whoki ai ngāwe. Pea hoko mai e pea ni ihi i he lakanga ta tauwe. Ka koe whenga ke o mai e rito o i whakatotolo ko ini ke tuhu i hanga tonu mai pe na i whakalao, pe na i tai whakalao ai ngā ue ko ia nei whai ke paake popua. Neongo pe whoki ko os mahino mai e taimine kakato ai ripoti o os tuhu i hanga tonu mai pe ai na i tai whakalao. Tau te whito ke huunga o e paanga ke ngahi mea ngā ue nei totongi ko e hae au ngahi kautaha, ko e ngahi kautaha na nau whai ai ngā ue, ko e ngahi maka pia mo e ngahi mea kotoa pena e whahoko ake ai ngā ue, ko e taimi ni ihi na nau whai ai ngā ue ko ia. Ko e whehui ko e oku o mai, ko e whatongia ko e ni, ko e whatongia o hai ke ni wha o e ripoti, mono tuku mai ke kakai. Neongo ko e hoha a, ko pangalahi au pito pe nei tautou liliu me komsoni e whā pe nei ulak whotu koe ki mua ki he komsoni whakatui pia o hifo kotoa e paanga ko ia o ku whafuafua nei i he 5 miliona e whamore pia a o hifo pe ki fo i komsoni pe e ua pia kawatu ki ai pa moe mofia ko ia o nuku alofa. Ko e whatongia whakawhai ongo pe ke tukuat ke ilo kotoa ko e haa ai ngahi whamatala ko e ni. Kana e ikai foki ke whainga maari e ko hui koe whehu aki ai ripoti koe ni pea pe ko au pe ikai.
Ka koe tuunga koe taimini o te kei ke tuku mai ia. Ke tuku atu ki tua ke kakai o i whanua ke mea i tonu ke ai kakai. Pea koe ke ilo pe oku i whē. Pe kua u ki he whataha toko ni pe i kai pe hangeu ki tu whihi ai pe he tuunga koe ia. Neonga koe tōtu oni ki he pure anga ke whahoko e komsoni koe ni e whire ki nau tolo e komisiona ke komsoni. Pe a whai ai ngāwe, pe a kua osi ai ngāwe. Kau kai pe ke mahino ia oku i whē ripoti e taimini. Manutui koe pure anga ko ki nau tolu te nau whahua te ripoti. He neonga koe talo ni mei maa asi. Pea koe ni e whoki a keito i Novema. Tuke he ka pau e tok whē mau a mui e whakataha toko ni ke whaka eke a keito o whelawe i pea mui ripoti koe ni. E a oki a eku o si whoki a keito ia. Pa koe ke ilo pe toi mau hano whainga maari ke omi ha toi whamatala whai kiki. O ka pau o ia iha mea o ku whihi i e ripoti koe ni. Ka koe uhinga e ni o i mawhai o i whakataha toko ni. Ke tūtu oni ki he pure anga. Ko whe ia e ripoti i he taimini. Ne o whoki koe ripoti koe ni o i he pure anga. Paku ilo pe he pure anga ia ai mea ke nau whai. Pea moe ngā au e pea moe process o whauai. Ka ko hai o whahu ki ai. Hei kai whoke whahu e keito ia ai ripoti ke whakataha toko ni. Hei nei ke tūtu oni mai he whakataha toko ni ia ki ai. Neongo nei o mai pēr ngai whotu pe ko recommendation. Ko i whatongia pēr o ki nau tōna nau whai ai whatotolo. Ke whahua i ripoti ke pure anga. He koe pure anga na nau whia mau ke whahoko ai ngāwe koe ni. Ai au i he pure anga pēr koe hae ni mea whai ke ripoti koe ni. Pe e whakao ke ne awhio he kua fuuoloa in tala mei maa asi. Ka mahino pēr he ripoti nei kai ke whakalao. Ka koe o hake pēr ni mga toonga. He kua oswakawhisi a keito mi hono lakanga komisiona i e komison whatotolo koe ni. Pea ku amanaki ke whoki a mo mawahe atu ia mei tonga. Pea ka pau koe whakaukau o ku pehe e pure anga ke nau toi hoko atu. Pea e alo mei he pure anga ke Crown Law o ka pau o ku iai hanga himea ke toi whakatotolo i ko hia koe ngahi tai whakalao koe ni o ku tuhu i tonu mai e ripoti. Ko tuunga ia o ku iai koe i he taimini. Neonga o ku iai e mawhai ai whakataha toko ni ke ne tu oni mai ka o ku iai whaunga ngā aue. Pea koe taha kotoa pe i he ngāi whapure anga. O ku si ai pe a ngai whuakawa ke whai maa oni a ngai whatongia koe ia o ku whiri ki ai. Pea ku iai pe ai whai ngā maari e ia ke tu oni mai ke oange. Ka o ku kai ke whaafakahoko ai whoi whaunga koe ia. O tuku pe ia koe haha o ngā oe o ku whai, ko hai toko taha mo i wheitu nei tō oni atu, peo whi mau pe ke whau ki ai, pea koe lava pe ai ngā oe, pa wai pe wheitu ke whakahu ki ai, pea tuku mai rewa ki he ngai kau taha o ngongo, ke nau whakaha ke kakai o e whonua. Kei ke he mei he whamau a ngā ipe, na e mahino pe whoki i he ngahi tau ko hiriangi, ai longoa a i he pōtu ngā oe ako, pea nei hoko ai e hopo whamau anga lahi i e waha ako ia o e talatalaki ko e PSC komsoni ko ia kaungai whapure anga pea mo e whailoa whika uraki ko e Public Service Tribunal ko e whamau anga ni ko e ke kaungai whapure anga pea pehe ke e whailoa whika wako kolo tupou ko e CEO Malolo ai potunga o ako. Ko e hopo ko e ni ko e kumi o tutu oni whamau anga mi whamau anga lahi o whika uraki pea mo e whakangata o e alea ngā ue a CEO Malolo koe me potunga e ako. Pea mo e atakai o e whaitutu oni koe ni he pure anga koe ako osi. Ko e hopo ko nina e whahoko ia i me aho tahataha o e tauni. Pea mo ako si aho tahatolu. Pea whaitutu oni whakalao e aho uluaki o September o e tauni i whamau angalahi, whamau lahi Widen. Ko Sionesis Farm o Mrs. Tupou ai whawhunga lao maa kolo Tupou. Ko Mr. Standon mo Mrs. Tupou ke Tribunal. Pea ko e atenseniale maa e PSC. Pea ko e eiki whamau lahi Widen na e talatutu uni i e hopo koe ni. Ko e hopo whamau angalahi koe ni o kukumi ai whoki ai e talatalaki pe ko e PSC. Whikau aki pia maha tūtu oni whakalao. Kei uhifo koe tūtu oni ai whailoa whika uluaki ai tribunal. Ke tari ai kore ai whailoa whika wako kolo tupou. Ke whaloloa atu.
hato e taimi ke tangi ke tutu oni ai komsoni ke whangata ne alia pau ngā aue koe CEO i he pot ngau i ako. Na i kai ke i he hopo ai whafofonga koe ai tribunal ne ongo whoki o kune tari hatu tu oni ke whaipe he whamau anga ai a koe kore ke whamau anga i a tolu noa o ka taupai tau ko osi ke whai ai hopo ke mahino maarie ai tu unga whakalao. Koe hiko e tu unga o e whakaukau, koe whikaukau aki i e tu oni i he wahaa ai kautaha e kau ngau e whapure anga pe koe PSC koe tribunal whamau anga ai kau ngau e whapure anga pia moe wha iloa ko klo tupou koe toko taha ngau e whapure anga. Koe ana e tuku atu ki he whamau anga me he atakai o toko tolu koe ni ki he e lia o e mi ani pe nei whiunga pe moe pēsi e tolu afe. Aia koe u whamatala whakamooni, koe u whamatala whakawa, u whamatala whakahaha. Pia peke ngai whamatala me he sino pule whaitu tu on ke he ke. Koe uhi koe whihu aki o ngahi whama opo opo, ai whafofonga lao e kau whafofonga. Koe hae to ton whakalao ki hala whanonga o e tu oni koe ki he me ani. Pia koe hopo koe nina i kaike no whatahape i he eke o e tu unga whakalao ko hao whangatuku ki he me ani. Neongo o ku tuulawe ango fua. Ai ope ki tua me ngai whaahi e tolu koe ni i he hopo. Pea kuala peke wesi ai hani i kehe i tua. Koe hui koe natula o e me ani. He koe PSC pe koe komsoni koe e kau ngai whapure anga. Ko kinau tolu au nau whatongia. Ke whalu te ngahi mea ko toa peo whela vei. Pea koe kau ngai whapure anga. Mei he whakotu ngā ue pe o au ki ho o whakawhisi pe koe kanseri koe me ngā ue koe hā tau te aku o atu koe taimi o ke mawai ho wāhinga mālolo pe moe ngāhi me akehe pe i he malu ai PSC. I ne pe he ne pawai ke o hake i he whamau anga ai pui tu ake me ani kai lava ke au sia hatu tu uni whakalao o hange koe ia koe whie mao i he hopo koe ni. I he pui tua o e hopo koe ni, na e whalala ai whamau anga ke whamatala whakawa e ua. Koe taha me he sea leo o e tribunal ko Simeone se whanaia, pia koe taha me a Klo Tupou. Pia koe anga ni e whamatala koe tolu taha koe a o me o e wawhi taha ono. Na e whotua ia Klo Tupou koe CEO o e potunga we ako ki he tau e tolu. O whatatau ki ene alea pau ngā aue, o whatatau ki ene alea pau ngā aue. O ku tariui a Klo Tupou i he lakanga CEO ki he ene minister, i taimi ko ia, pia tariui ki he komsoni, e kaungai whapure anga, o whakafou i he minister pa anga, tau te whito ki he taimi ene kamata ate mo ne fua whatongia i he lakanga ko eni, ka kei whatatau pe i he malu o ene alea pau ngā aue. Ko e kupu anima o e alea pau ko eni, i he ngau e whapure anga. O ku ha mahino pe ai, o ku osi e mahina e tolu, o hau peke he mahina e ono, i he kamata fo o ki he lakanga ko ia ai CEO. O ku pau ke whai ai CVI ai tuunga ho o whahok whatongia. Kana e ha mai na ia e tai whawhie maari e o whatatau ke wakai ai minister ko, o e aho ko ia ke tuunga o e ngau e a ene CEO. Pe i hene pehe ko e kupu uanima pe ko e kupu CEO. Ka tai whie maari e ke ngau e ko eni ai atakai e toko tolu ko eni. O ku malawa ala lewa ke kanseri ai alea pau ngau e. Pea e whai hasi o ke totongi atu ai toenga ko ia totonu ke whahoko o whatatau ke alea pau ngau e. To e talamai pe i he kupu a walu o e tuuni o e kaunga o e whapure anga. O ku ataha ki ataha ngau e whapure anga i he lau a whe maua. Kene eke hane totonu. Aia koe kupu a hivau atare vai ki a Claude ke kumi ne totonu. Pea koe kupu tolu noa o ku kaunga tonu ia ki ene alea pau. Aia o ku ala ke foki ki he lau pa anga o i wawhe maua i he kumi hahuhu i whakapa anga. I Februari a hono wawhe tahavalu o a umaya ki Januari o wawhe tahiva. Na e tautou whakatahai a Klo Tupou pia mai komsoni.
O mei ke te fito i he kupu anima tu oni o ngai whapure a ngā o whikau aki pe mo area pau ngā we. Pea nei kai hato e liliu, pe tai whawhia maari ke komsoni e ne whai whatongi apa na iku pe whoki o kanseli e koe e ne area pau ngā we. E pe leri wafe e tahi wana e tangi a kolo tupo ke tribunal, pea hoko mai koe historia ia o e ngahi wākovi i he whetohi aki, pea mo e wafe ngau e aki, koe hi koe ngahi whetae mahi no aki, pea hā mai mo e whaingataa o e wāwhaka ngā we, aia nei hā i e ngahi whetohi aki koe ni. O tatau pe he wahaa o e minista a koe aho koe ia, kolo tupo, pea mo e komsoni koe ia, e kau ngau e whapure anga. Ai uhinga, pea mo e makato unga, ke kanseri ai, a ene alea pao ngāwe. Na e hā i e ngai whetohi aki, koe ni e taha o ngai makato unga, na e oha ke e CEO Malolo, ke whangata koe, i he whangata koe a ene alea pao, o ku whelawei, pea mo e whie mao, ke whakahu mai ha kautaha kompiuta ke he ia, me he kautaha koe ana nā lotong whahau whatongia i e pot ngawe ako. Pea whakahu mai e kautaha koe ia, pau whema urewa ke kanseri, ai ngahi area pau, pea mo e kautaha lolotonga. Ha mai whoki pea mo e tai whie maari e taha me taha pe o e kau ngawe i e pot ngawe ako i e taim koe ia, kana e whelawe ia pea mo e hiki wahenga whakatau, pea na e kauhono o hake i he palpare mako e ni. Tari pe whoki e klote o tai whawhia maari e koe nei o hake o whelawe i mo ia, pea na ane tuku atu ai a ene tari o whelawe i pea mo e keisi koe ni, o whiunga pea mo e pēsi e taha awhe, me e peleri wawhe taha walu, ki o katopa wawhe taha walu, pea osi koe ia, pe kai ke toi hoko atu ai ngai whetu utaki. I ti sema wawhe taha walu nei tatao atu rewa ai launga, ai minista ako, pea mo e pare mia o i aho ko ia, ko hono launga i o klo tupou o Whilawei, mo i kai ke whawhia maari a ene whai whatongia. O i koe pe ki hono whakangata a ene area pau ngāwe, i aho wa taha o Sanuari o wawhe tahiwa. Na e kolelewa e klot ke tribunal ki whaloloange mua a e taimi, ke ne tuku mai ai a ene tari, o Whilawei pea mo i tuku aki i o ona. Kei kehe kua o mahino ai pe whok me wha au whatuku koe me wha mau anga o Whilawei me hopo koe ni. Uluaki na e tari e wha mau anga ai whakotu o me komsoni a kaungai whapure anga pe koe PSC pe koe tuunga e tuutuoni ai tribunal na e tuutuoni e wha mau anga ke tukuange pe whatai au ngai ai tuutuoni koe ni. I he tuunga koe iau a tā lewa a klo tupou i e tuunga a kune iai ke hoko atu pe a ene kumi ene totonu whalao i e tuunga ko iai pe a ene totonu a ana ke ne whekumi ka ongo o hange koe au whangatoko koe me whamau anga. Pe hei ke tuunga e totongi o ngai whamole koe ia ke hopo o mai atu tuuni ko taktaha fua pe a ene ngai whamole whapaanga pe a koe tuunga ia o e whekumi whakalao ke hopo koe ni. Pe a na ia elewa pe a moe lawe ke tuuni o e area pau tuuni whapure anga o ko mahino pe o kuia e whepakpaki pe o whemau ke whale rei ke owa na ato iai ha tuunga pehe ka lawa ke mau ha tuuni o ko maa. Kai kehe koe ngahi ongongo ia nei ala tātāna ki mai mei tonga i hono oko mai ai ngahi mea lalahi na e whai hono mui i whatawangi pe o ku ongo na lele iantu. Ia ki mo tolo ko ia ku mau mea mai ka o me tau taimi. O ko o se minite on full maua me he taha watu uapo me San Francisco i Amerika awat pe atau fasi pe hoko atu e tau Polkalama. Ke talaki he tonga moe toke la
ko papai fatula tone ia fu ko tu fualo paione ke ai asia koloi tone ko aulo lai o mo pore ko tawele hi fo moi hapi luto pe ai sia to ko maafu kau ai la ki lo to ke ia kau taki ama mata aloi talau hi fono tau langa whakatalu talu kua matangi e lolo ahalai malu aku fungani o matano ngai lanu i se isa lele a utu kalongalu ku anga oe hi fomoe hake atu he koe tua mui folau kalavana Iwa wa uhono ngai matanga Se ai hono sisi tere ki mamana Kau tuli ai ni kui ke hilala Kuonga tu e whatawhata mawhana Mata siri ai tau kame moe kafa Ke tuli a ahono polo kalama Au oi foe lua whakalakalaka Fine tau ke lolo alai walu Ke tu iau kakalapito i ngalau Koe pai pai ia o ama afu Ono whani matau ke whakamanatu Koe hei lalai ia oe o tulau Ne mafua he api kolongo akau Taiki e sia toko maafu Koe huelo koula oe whangatapu Kua ilo ama wau i e o tumatu oe Pasifiki Tala e kaukai vai oe tai o tala ni tiki Lolo ahalai maluka palatai si e no whatai mi a kutala e toi noa ai kau pilikini Kua ilo ama wau i e o tumatu oe Pasifiki Tala e kaukai vai oe tai o tala ni tiki Lolo alai maluka palatai si he no whatai mi a kutala e toi noa ai kau pilipini Ko wawa uko e matapaki i taniti Ko wawa uko e matapaki i taniti Ko ia ko wawa uia ko e matapaya ki i taniti. O ko whiawhia peke hoko a te tau polokalama ko e whiawhini wha mapa pe mo o a te tau ngahi o ngongo ko o ko mai pe me i maman lahi. I he ngahi mea ko ia o ku hoko te wake ai Fili Palestini ko ia a Amerika pe a ku iai e ngahi tāla whiri i he ngahi palopalema o ku hoko pe mo i ngahi campaign o ku tonga lele. Kai kehe o ku whapapau i mai e he senate o ku tokolahi ai kau Republicans ai kau whamau lahi e toko ono koe whiri e Trump ke ngawe ke mate. Ke ngawe ki he mate koe fui whakalea ena ne ngawe aki. I he aho pe e ua, i he wikeni, neongo o ku toloi e Trump ia ai mea ko maho i ngā taha koe ngahi tokoni pe koe fund ko ia ke ko viti tahi wa talo ni pe me. Whakotu o e he senatea kau whamahu lahi e federal law e toko wha i California pe mo e toko ua i Illinois. O ko amanaki ke nau toe whakotu e toko ua kehe i Illinois i e waweni mai pe. Pe he kau Democrats ko e whakapapau ieni e senatea ngahi i whakotu ko eni e kau whamau ke nau ngā ue pe ki he mate. Pea ko e teke eni e taki ko ia Republicans. Pe he e McConnell ko e tuku noa i a lao ko ia ki he kau helo pea mo e ngahi lao maho i ngā keheangi. Tātau te whita e tō ko ia e ko vitahi wā pea mo e ngahi vela lahi e ngahi state ke i Amerikani. Ka ko e toko tolu e kau whamau ko e ni
ki LA tō taha ki San Diego pa koe toko ua lewa koe ngai fuatu ko toa pe ki ngai whamauanga koe i California ni ke whapapau i mai me senate. Pehe me tale ki ta me Planned Parenthood ko Anisha Singh. Koe uwhiri koe ni i he aho ni nei totonu ke o wai whakahoko ia. He ku tangi mai ai kakai e ni ihi ki o nau kau whafufonga koe senate. Koe mea kou mua taha koe COVID taha hiwa. Tō lalo ekonomika pia moe mafola vāwe ata e mahaki. Ko inga ke pia ko moe mea koe ne taha koe Black Lives Matter ai whawhipaki i ai tau whehi a koe a ke kau uri pe koe laulanu. Ka koe ni ko whiri e senate pia ko tō lahi ai a Republicans ke whakotuu ai kau whamau ke nau ngā ue pe ki he mate. Ka koe tō lahi o nau tolu. O ku whai e sāwea pa moe whantotolo. O fupala ku whau na ure koti ki he tupu ko ia e kakai. Tau te whito ke to tonu ko ia e tangata. Pea kau atu ki ai pia moe lao ko ia ke whato tama ko ia me i manawa ho whanga i he whatapu. Pea ko whapapau ia i he tale kita ko ia e FBI ko Christopher Wray ki he whalealea a Congress. I he aneafi. O ku lolotonga ngā ue a Lucia. Ke uesia i pia e Fili Palestini koe a Amerika koe i he tauni. Koe nau wheinga pe ha ngai whaunga ke tuku hifo ai kantiteiti koe a Democrats a Joe Biden. Hange pe koe a ko hono tautou whamanatu mai e he kau spy koe a Amerika. Koe whamatala fuakawa ene a Ray ki he komiti tu mao e whalealea ke malu whafonua a Amerika. Lontonga ai whaike e ke whakatau ai komiti ke ngahi nunu a mei muri. O wakai pe ke kau noa me i muri pia moe ngā ue whakatau toi i loto Amerika. Whaha e Ray ki he komiti ko mau onsi siolele ki he ngā ue lahi a Lucia ke uesia e Fili Palestini ko ia o e tauni. Pea ko whakafou i he ngahi mea ko nau ngau e aki aia ko e nau whinga ha whanki i whaunga hei kei ke fuuha mata a ke kakai ko ia o e whonua. Ka kuai pe e ngahi te whito pia moe e lito e ngahi whaunga ko e ni o ku hu whakapuri holope. O kuai e kakai pia moe whahinga matakari o ku nau ngau e aki. Pia moe ngahi kautaha whaiongongo i he lea pia moe ata i Amerikani. Pia moe kau whaiongongo whakapuri i he interneti. Pia moe ngahi whaunga ke he ke nau whainga ke whahoko a ke ngāwe ko e ni. Koe nau whainga pia ke nau tūtū i ke mawaeua. Pia taiwhi whalala aki. Pia ke tuku hifo. Ai tokon Palestini Biden. Pia moe anga sio a Lucia. Oku ikai peke sai ia a Biden ia ki nau tolu. To e whaha e Ray o te kei ke mau e FBI ha whainga a Lucia ke uesia ai foto tu o Filipe ko e tāketi ko e ni e ngahi polokalama whakakompiuta hange ko e nei hoko ko he wāwhe taha ono. Ka kune tuku mai pia e whakatokanga ki he whalealea talo e me wāwhe tahiwa. Ai onsi mau pia Lucia ia ke nau kau noa he Fili ko e ni. Neo e whainga a Amerika ke whawhepaki i a ngahi mea peheni. Vena e tuku whoki e tawhaaki e Trump a e tale kita. Whakatotolo whakalot whanua ko Joseph McQuire. I he konga ki mua ko ia o e tauni. Ke whakaha e taha e ne timi whakatotolo ke whalearea. Ai whainga ko a Lucia ke kaunoa i he whiri ko ia o e tauni. Ko ia ka e kaunga le leifoki ia ki e taki a Republican ki a Donald Trump. Ko e whamanatu pene e kau paipa whaspai ko ia ne nau tuku atu hangahi whamatala whapuripuri ki e wharearea i e konga ki mua ko ia o ākosi. O ko kei hoko pea e whainga mai a Lucia ke ne uesia e whiri ko ia tauni pea me te mokalati a Amerikani. Whamatala ai tale ki ta whawhonua pia moe sentā ke malu a Amerika ko William Ivanina. O ko whotutu e Lucia ai whounga ko e tāketi pe ke tuhu i tonu pe ka Joe Biden. Tohi a Ivanina o ku tatawe ni mohono whakaanga i o tokoni Palestini Joe Biden i ene ngāwe he pule anga ko ia o opa mau whilawe i pia mo Ukraine. Pena ne toi poupou i e whawhepaki ki a Putin i loto Lucia. Hange koe ni koe tangata whalearea poupou ki Lucia ko Andrew DeCasha.
ene whamafola takai holo ai whaihala. O kaupe ki ono tuku mai o ngahi tala noa telefoni o mama ki tua. Ki ta aki e toko ni Palestini pe mo i whaahi Democrats. Toi kau mai foki pe mo i kakai pou ia ki lo sia o nau wheinga ke nau teke a Trump o whafou e nau ngawe aki ai mitia wha sosiale pe mo i ngahi televisione lo sia. Whataha foki ai entry pe mo i loia a Trump ko Rudy Giuliani pe mo i newspaper ko One American News ke teke ai lau na e ngawe hala aki a Biden ke tori talatala aki o whelave ieni pe mo i ngahi mea nei hoko pe mo Ukraine. Kai ke he koe ngahi nganga ehu ia ku hoko i he lotongani i he politikale ko ia a Amerika pea o ku kei whai pe ai neongo nei toku osi ai konversi o ko ia ai Democrats pea mo i Republican pea mo i ngahi fi auhi pea mo i ngahi lea maari e meongo tafa aki ka ku kei whai pe pea hoko neongo ku toi pe ai ngahi lau mahina pea o ke aho o e Fili Palestini. Tuku heke o atu hatau ki fui fasi ke i toi pe tau ngahi o ngongo pea tau toki hoko atu pea mei ai. Malave, loto ia te kita, kaulanga, opuha, nesita kita.
Sola moe vulangi moe fine kai Tau ake ange mu ai te whangatongo Pea tau I koni e halalilo Pea tau Hoa wha. Whamaloa pito ke. Whamaloa pito ki he tā mai ngai whasi maari e koia me he lolo. Pea pehe whoki ki he na tau whanongo me he on kandidate koia me he lolo halai walu. O kuna e ai whoki ai whetu taki ke whai moe Polokalama pea moe Palestini koia o Texisi. Chapter ko a Texisi o ku rotonga i heni whoki pea mo ene sekretari ko e nau i heni ko ave e nau ngai fwoi tonaki ki Texisi. Kana e o ku hoa whoke e ua ai lele me heni ki wheitu uko uko ai koe facility i koni o ku iai ai ngou ai a ta freezer pe koe tu anga container ai nai si i hau ai sekretari ka pe voki he Palestini na ufo am foke nai heni ka ku na tohe mai ku kai ke toi aha ivi he ku talo na tau mai ko a hene tolu mo nau si tokoni lahi ok fai i he chapter ko ni a Texisi ki hono fra market i ko ni o container ko ni ua na toki tau mai hange ko ya ko e fa lea koe nai o mai koe mea seli tua kalau o kui ai whukpea moe container ai aku hao ia me he lola lai walu pe koe wahenga taha no ai au whawhawhua e tau mai waka ko ia ki San Francisco ni i he aho wao no e mahi nani ko ia i ka inga lola lai walu ko ki tau tolu ki tau tokoni ia nge mo ai whaanga ia si ngou e ko ia ai ka inga me he lolo ke tau tokoni iange mo whanongo pe ki he angai tala noa ai ongo whafofonga lahi au pito ai si kore me he vahenga vava u oku lahi au pito ai si ka inga oku masive siva pa koe wha amuia ke tau whakaivia koe ha e nau mea ko oku lava ka pa oku nau lava ai ngowe ko fa amuia koe ki oma e nau ngowe pa ko ki tau tolu kon i muri ni ke tau ma o mea to kon me ai pe ave pe e tau sili ni ke toi aonga pe ki tonga i kai ke tau toi o ave tau sili ni ke ma o mo o iai e kau Mexico pe koe hae matakari ko i ha nau tolu e mea kai whare koloa ka tau ave pe mo e tau seni ti ke si whakatau aki a si tonaki ko i ai kai ngā mehe mei tonga a si kau ngowe kai pehe foki ki he ngahi langa ngā ue ko tā pehange ko ia ko e wharea ko ia ki ngahi mea whakatonga mō tōru ko ia ko mō mō mana ko ki he whakatau ngahi mea whakatonga mō whetu tāka me katea te ulava pe ke utokoni atu ke o atu ai ngahi information ni ko ia ka ki nau tōru ko ia o nau tokanga i ai waa ko ia ki he whakatau pe koe whetongi paanga pe moe koloa whakatonga mei tonga whamalo lahi a pito aia koe tau taimi e taimin o ku tā wato wha ka te whafoki ai taimi ki he ki a lotu ke ne hoko atu e tau Polokalama ngahi ongo malo. Malo pito e Sheroni ko e tata pun taimi pe o at pe fanki yongongo ngai me au hoko i Amerika pe pe foki maman lah mo tau ngai fonua kau nga api ke tau lau i loko to pe ki ai ko o mai e yongongo me kau tahango ko e ko independent ko e whakau i Iran ke nauhanga o tamatei ai Ampastoa Amerika koe ki Saute Afrika. Koe whakaukau ke sauni. Koe se whakaukau sauni pene ki onohanga e Amerika o tamatei. E nau
me sia seniale ko ia ko Qasim Soleimani. Ko e ambastoa ko Lana Marks, ko e kaunga mea foloa o Trump, pena e whirikatoa e senate ki lakanga ko ini i he wawhi tahiwa. O si whahaki ai whototu ko ini a Iran, pea ko e whahaene o ko mei toko ua, ko e taha o ko waofi, pea mo e mea ko ini nai hoko, pea ko e tō taha o ko ihe kau spai, pea nai pehe ko ne o si sio tonu ia ke whototu ko ini. Ko e lau mahina e whokihikihi e Iran e ngahi whounga ke nauhanga o sauni i aki. He pomu i he drone Amerika ko ini o mate ai a Soleimani pia mo e toko ono kehe i Iraq he ahtolo ko ia o Sanwali. Ko e taulahi e pehe ko e ngahi whiri ko ia a Iran ko e tangata whatu utamaki taha eni pia mo whawhepaki lahi tahake aki nau tolu i he haha ke loto pia mo mamani katoa i Iran ia ko e helo ia ke aki nau tolu. Ko e tua whia eno no whenga i ke tamte i he ngai whonua e Wesite. Ko Israeli pa kawat ki ai pe me ngai whonua Alepea. Pea ko e taki whoki ia e kau tau makehe. O nei iloa pe ki nau tolu ko e Quds Force. O kawat ki ai e kau ka ate riu kawa ko ia a Iran. I he mei ko ta uen e uofuru tupu. Ko e Quds Force nei taki ai a Soleimani ki mua pane malolo. Na nau tokanga pia mo whahoko e ngahi ngawe whakautau a Iran. I Iran pe pia mo muri. Pia ne tautou poupou i whoki e Quds Force e ngahi kautau. E ngahi kautau na nauhanga o whawhepaki. Lahi taha mai ki Amerikani. Pia mo e haha ke loto. I e peleri ko ia e wawhi tahiwana e tukua ki ia e potungawe ki muri ko ia Amerikana e tamatei e ngahi waa kehe o Quds Force ai kau sotia Amerika mei e toko ono ngi au tupu lolotonga e tau ko ni mo Iraq i he wawhi tahawalu ko e FBI malolo pia ko e analaiso o e malu whafonua a Amerika ko Ali Sufan na ane whahoko mai ko Soleimani ko e tangata ia o ku kehe ia me hato e taha o ko whalala kia ia Iran, pia koe makatuunga ia ngā awe kotoa a Iran, mei he kūriwha ko ia, mei he kūriwha o Oman ki Iraq, kawat kai mo Syria ko Lebanoni, o watai peke ngā himatawhanga ko ia o e hahake o e tahi Mediterranean. Na e whatata e skeli tali ki muri ko ia a Amerika, ko e ngawe aki ai drone, ke ala atu, ko te kamata ia hono ngāwe malu i aki ko ia o Amerika ka ko e osia o e tau whainga taa i he whihanga hangai ai o ngō whonuani a Iran pia mo Amerikani. I he ngahi wike si ko ia kua mari watu ki mo tolu ko ia i Amerikani ai where ai ngahi haupe o lau kilu, lau miliona ai maile o ngahi toafa pia mo ngai feitu una e kapui e vela lahi to ke heange e mafana ko ia ai ea kana e puke ai hatangata i he heng monite ko e tu o ha ke peia i hoa e tahaua o se ne tutu ai ngahi vela lahi ka ko e talanoa e ni ki Portland i Orikoni vela lahi ko ni na e mei ke kamata i he freeway i Portland ko mei ko osisi i peia me taimi 5 fiafi sapate na e maua he kau polisi haui ke nau tokoni ange ke tamatei havela i he vehala ko Interstate 1 wataha kana i kaipe ke pehe na e waha mau pe ya ue vela ki hanga i fale i he area ko ni na e o mai he totaha ha famu oni o ne tuhu i tono mai pe e totaha ko na ne mahalo i o kai ko havela ni me ngahi me afanatula hange ko ia na e whaanga maheni ake ngai vela lahi e whaaita o ko ia o wildfire. Ka nai mahino pe ko e vela ko ni i he wheitu ko ni i Portland ko e tutu pe nia e toko taha. Whaha me he waa ai pot ngai polisi ko ia i Portland na naupuke e toko taha ko ni me ha te niti pe na e ofi atu he wheitu ko na e hoko ia e vela pe na e vetehia i pe e toko taha ko ia na ni whakahoko e tutu. Toko taha ko ni ko no hingoa ko Dominico Lopez Jr. tau whanima
Pea nane ngawe aki ai hina pomu pensini, kene kamata aki ai tutu koe ni i he vei hala, pea na he tāti ki te ia ke tūta e tokanga, mo ia ngā ta e tāu kalasiua. Tuwangi mai pe a Lopez, pea koe ne toi hau pe koe ia, o toi tutu a toi fo i vela e ono ma kehe pe ia, i he hengi mo ni te. Koe whafuafua koe hawhi ai wha hengi, na e toi maupea he kau polisia e ngahi launga ki a toi uvela pe, ka koe ta whaaki whakahihifo o freeway ta tau pe. Whahame i he kau polisi na nau lava pe o tamatei ai vela e tolu, pea kauange pepe mo i kakai e wheitu koe ni, ke nau tamatei ai vela kehe ia e tolu i he freeway ta tau pe. Whahame i he kau polisi, na e hoko ai vela tu oua koe ni, oku nau whatoanga ia tu a Lopez, oku lua ia tu pe i he hala, pena nau toi puki ai. Na e awe pe a Lopez ki he whale mahaki whakalelei ata mai. Ke wakai i hono tuunga wha ata mai, ke hia ko tu oua pene ne whai ai pango koe ni. Pea na e puki ai pepe mo hina pelestiki ko ostui ki ai wawai pe mo i maskasa, ko i ngahi wha mo oni pauia ko ia pena ni whahoko ai tutu. Tā te kite ai pea Lopez ki te kite e fitu he hia tatau, pea neongo o kukehe ia me urak te kite ko ene urak tā te kite ki ai. Toi wakai ipe he kau whakatotolo vela ki a ngahi toi te kite fo o, ko hia o ku mahino pe, o ku toi aipe mo ni ihi kehe o nau whahoko a ngau e pango ko eni. Ko e toko ni maa ki a Lopez e kakai kua puke o tā te kite ki e tutu e ngahi vela lahi i he hihifo ko ia o Amerika. Ko e toko ua i he wahenga Wasingatoni, toko taha i Orikoni, pia moha whewhine i Californiani. Ko laka he toko tolu ni mai kakai ko nau mate me ngahi vela ko ni i California, pia kawat kai pia mo Orikoni pa mo i state i Wasingatoni. I Orikoni ata pe, ko aue vela kia eka e miliona, pia ko mahino pe kuhola, pe ko evacuate me he ngahi api ko ia, whafofua ki ha toko whama no tupu. Ko whahai pe ka usai nisi Amerika, ko sama ko ia ta uni, ko sama vela taha eni he hemisphere toke laupe ko Northern Hemisphere. Laka aki e sune si ulai mo a kosi a te krisi o siase taha po intaha fitu, pe ko e Fahrenheit ia e ua po intaha taha i he avalisi whakalukufua o Century Wanoa. Ko e whakahaia me NOA, pe ko National Oceanic and Atmospheric Administration, ka ko e le koti fo o ko ni, o kune breike ia a le koti o i wafe taha o no, pe mo i wafe taha hiva. Ko e mahina ko osi ko e vela lahi taha ia hono ua ko le koti i a kosi. Whatatau ki he NOA, pe ko hanga atu e ta uni, o mahino ko e ta wafe wanoa, ko tau vela taha akia e nima ko le ko te historia. Toko mai e pēa e whatokanga me kau taha e ngahi pure anga whatataha. O ku lahia e ngahi whanua o kai ke nau toka te pe mau. Ke nau hanga o mui i e ngahi palopalema o ea. Pea neonga ko e lo tonga e teu Fili Palestini ko ea a Amerikani. E toki mahino pe honola. Pe e pou i, pe e whawhi paki i e Amerikani. A ngahi foto o ko osi o hake. Ko e ripoti whamui taha me he Americans Blanche pe ke tuku pā ko ia a Amerika. Ko e kautaha e taha o ku kakuiai e kautaki kehe. O mai e whamatala o pe e malawa pe a Amerika. Ka paute nau ngau e ta e ufi ke nau hanga tu usi ai uri i oi ea. Aki hawai ua i he wafe tolo noa whatau hoa ke wafe manima. Pea koe si oke ki he ngahi campaigni koe ne o te Fili Palestini. Ka pau e ikuna e Trump i he Fili. Pea te nau si tua nau tolu ia ki he palopalema koe ne o Fili uri waki o ea. E kei malawa pe ke tu osi ake ha peseta e tolu fitu. O ka whakahoko ia e he ngahi state pe mo e ngahi kololalahi pa pe ke ngahi businessi. Ka ku ngā unu hake pe foki ai ka veinga koe ni ke malanga i lahi e hongo tawha aki campaigni koe ni ke Palestini. Ko e Democrat a Joe Biden e ne hanga o hofi a Trump koe ne o hake ai whakahistoria e ngahi vela i ngahi vāhenga koe i he whakahihifo. Mei koe ngahi vela koe ni
koe fo upe e tangata. Talamai e Biden, ka pau te tau oange hatau e whā, ki hono whakai kai i koia e Trump ai wheliri wā ki koia e ea. Whika i atu, koe kolo e whiha e vela. Koe kaunga api e whiha e puria he ngahi i tāwhia. Koe kolo e whiha e mau i he ngahi a whā. O ka pau te mohanga o toi whiri a Trump e oanga whainga maari e tau e whā koe ni. O ko mahino peia, koe toi hoko atu. Ai ahono tutu ko ia o e apeku i loa koe climate dishonest. Ko hai e toi ofoka toi lahiange e ngahi palpalema e vela ko ia i Amerika ni pe koe ngoto ai whonua i he lahi e tāwhia. Kei poupou i pe foki e Trump ia ai lolo pe mo i kasa ko ia me i lolo whonua. Pena e toki whoaki ange pe he pule anga o Trump ai lakanga ki a taha. O ku i kai peke tuia ki he wheliuri waki. O ea ka koe lakanga maolonga i he kautaha koe NOA. Pe koe sino ia kune hanga o tuku mai a ngahi whamatala fo o ki he kaweinga koe ni. O ku mahino pena i fuwela au pito pea sama koe ni. I he ngahi feitu o ha mahino mai ai. Ai uesia lahi au pito ange ai ngahi feitu. I he wheliuri waki a ea o ku mātunga pe koe ngā ue whahinga he tangata. Koe vela ai e ana e laka ake e tigirisi o siasi e ua pe koe Fahrenheit e 12.1 i he toke lau o Lucia mo e hihifo mo e toke lau hihifo o Amerikani. Pea na e a upe ki e tigiri e tolu pe koe Fahrenheit e 5.4 i he toke lau ko ia o Asia. Ko i ulope pe mo e oto o Kalipiane ne nau whepaki pa mo e vela lai taha i whanonga mai koe me i Sanuari ki Akosi ka koe whika ua ia o e vela taha na e au ki ai e saute ko ia o Amerika. Koe Southern Hemisphere o kawa i koe a Tonga, koe winter momoko taha e nia no tolu o kunau whihanghanga i ko ia i he tauni. Kei koe tuunga ia e ngahi whamatala ke ngahi vela ko ia o ku hoko i he lotonga ni. Pea koe o ngonga taha o ku wakaiha ke me New York Times koe hoko atu ai koe campaigni koe ni a Trump o kune wakiri ai a kau nofo tai whakalao. Pea ku hoko ni i LA. Pea ku o mai ai e video o ku Asia o ku kaila e tama e taha. Ni maki o lunga ta foki. Pea ta ia loka, pea whaheka ki he mea lere. Kau polisi e toko ono me he IC, pe koe Immigration and Customs Enforcement, i he mea lere o kui kai ke tohi ai ha hingoa, na e aranta e mea lere e tolu, pea toku mai ai ki nau tolu ke nau puke, o kawai e toko taha ko Alicia, Hoa pe ua wha me iai ko tipoti e wha eko ni ko e tau wha ngafulu mātolu me i Mexico. Pea moene whanau e toko whana e whanau i kotoa i Amerikani. Pea ko tau eni e uafulu māwhitu a ene nofo ta e whakalao i Amerikani. Ka kono puke koe no Alicia i he ngā ue whakawhonua ke puke e kau nofo ta e whakalao ai ana e toki tutu uni hake pe ia i he fui mahinani. Koe fua puke toko lahi taha eni pa mono tipoti ai ngahi kolo koe ki uta. Talo ki malona mai i he tōko ia COVID taha hiwa i ngahi lau mahina. Talo me he konga loto ko ia o siulai. Hoko mai pia no puke he immigration. Ai toko ua whitupu me ho nau ngahi api. Koe ngahi ngawe a ngā koe ngahi whitu ke kepe. Kawat kia ia e kau ngawe me posit office. Talo e nau mui i holo ani i koe ni. Puke toko tolunge au tupu i LA, laka hake toko taha awhi tupu nei puke i New York, ko Atlanta, ko Phoenix, kawat me ngahi kolo i Colorado, Idaho, Nevada, New Jersey, ko Utah, pe me ngahi state kehe. Hanga foki e Trump o whakotoo ai fo i kaweinga ko ini ke hakure he immigration, ko e taha ia e makaturiki o eni ngahi asenita. Kone o sta ofi e ia ai kumi hufanga pia mai kumi mo ui mai ki Amerikani pia ne langa i koe ai ae kau awhonua mai le tolungi au pia whakalanga e ngā ui whaka mo ui koe palpare mai ke kau wholau tai uhinga le lei mai koe ki Amerikani. Nane toi whamama whai mai whoki he konvesio koe e ngahi wike si ko mahiri atua Republicans a ene tuku pā
Ko taha ni ngahi asenita ni campaign ni tene vakiri kau ova ko ye Amerikani. Pa ne toi wha mama whai pe ne campaign ni ai asenita wha ngata ai ho mai ki Amerikani. Tai ai ha uhinga. Pa koe kawenga koe ni. O koe ko ne toki hoko e ni. Nai hoko pe ne campaign ni koe i hua whe taha ono. Ne ongo oku ne toki tuku mai ai ne ngahi tu waki he televiso ne he ngahi swing state. Ai ne pehe e Trump e wesia ai kau tae maunga we pe me ngahi monu ia ko ia me pure anga i hono malanga i Joe Biden e ngahi hala fononga ko ia o kutoko lahi ai kau ova e lau i meriona pe ka kunau whenga ke nau nofo fonua e Amerikani. Ko e ngahi mea pe o ku mahino o ku hoko i he lolotongani ne o ku whaipea e whakaamo. Ke ue ka wata ka tonga he polokalama ti pōti koe ni. Kai ke he whoki e lotu uku. Whaamo pehe kai ke whae ngahi toonga pehe ni ke. Hange koe a koe ngahi whetā aki koe pehe ke tālae. Tālae. Ko tō i au kai ke totonu ke neongo e tau whai ke he i he tui wha politikare ka ukai ke totonu ke tau whai pehe ki hatonga. O tau he ni koe kumiho tau masiwang. Paku kai ke totonu pa moeanga e lotu o ku tau tuaki i tonga ke tau hoko ko hato e taha ke nere. Toi tuku hifo ia ha tonga pe ko ha ne to o ai whainga maari e ko ia. Mea ki tau tolu ko ni tonga aku i muri ni. Kai ke he na e mau mai whoki ai ko e mau mai tala fok na e mau ai ko ngai kasa kone na e whakafolau kone ki hapai ai na e ue waka ki tonga i he weekend ko e kasa kotoa na e whakatau na e ohifo mei Australia ai a ko e kasa na e wange a ono na e whakatau me taha o e ngahi chapter kone o kunau tuu tau peu nau tuu independent ni ai ko Canberra is it Canberra no kata fa meo poane ko meo poane ai na o mai ai kasa e wanoa pea ko silini ko ni na e tatana ki ko ma ki tau tolu ko ni kau me mipa ai ko polo na tau fa tau e tau ai kasa e wange a fa ono ai ko e tonu ka to ai kasa na e o mai me Australia ko kasa e wange ono ko fie mau ko kasa e wange fitu ono kai ke he na ai tangata me Nusila na ne fatau e ia ai kasa ko e hongo fulu ke whakakato ki he wange fitu ono taimi na e alatu ai whafofonga ko hapai tātolu ke ne o mai ai uta ko e ni o ku haka e o ku nou aki e kasa e hongo fulu ko whaamo pe nei kai ko ha kai haen nei kastomu o whauria ka toi hoko ai ngahi palparema ko ni i e kastomu ahono kai asi o e ngahi uta o ku atu mei muri ni na e ave ai pe ai complaining na e o si alu e tau whafofonga o ne talanoa ke kastomu ki he no ko no e kasa e hongo fulu. Ko whaamu pe e tokoni mai kastomu, pe whanongo mai a kinau tolu ko ni o kungawe e kastomu, ka pa kunau mao ai whahinga unganga ko ia koe kai haa. He ko whanongo pe o kulahilahi ngai paloparema pehe, o ku haa me kastomu atonga lahi ngahi uta o ku more. Ai a koe taimeni mahalo ku. O ku to'o e kau ngā we nai pe koe ha koe ke maulele ki ai kana koe nai o mai pe he ko osi ai ngai camera i loto i kastomu ke nau siofi ke o ai ala e kau ngā we ka i taim tatau o ke hoko pe palopalema ne ongo ai ngahi camera ko ni o ku tala mai nai osi install ko whaamu pe e lawa ke tokoni mai pole anga ke solo vai palparema ko ni ki lai ene asi mai me kastomu atonga
ko whamalo atu ai ka teknau tōko toa pēna e toko ni mai I he waa ko ia oi kasa. Pana e whoku pia mo e donate pē me Australia. Nai o mai me ai ko e awhanga tonu pē mo ia ki hapai. Ai a ko e ngahi kapa. Pia mo e ngahi hangatea ko e papa mo e ngahi kapa ato e. I he taim te tau pē na e o hifo me I New Zealand. Nai toi tau pē pia mo e waka koe na hau me I New Zealand. Nai o hifo ai ai skafolo ke whafulau ki wawau. Ai nai tau hifo pia mo ia I weekend. Ai aku ngai skafolo ko ni o ku ave whaha tono pia ke kaunga o e ko awa wau. Na umau ai taha o ngahi mea ofa ke ave ki e tau whanau langa koe ni I tongatapu. Ai ako hangahi safety shoes kai pehe whoki ko ha socks. Ai koe super moe stoken. Ai aku o mai ia me taha o e tau kau me mipa pe I sene Australia. Whamalo ai. Ka teknā tōko tā pē o kuna wala nima mai. Ke tau tokoni ki he langa ngā ue ko ia o ku whai I tonga. Hange koe ko ku whale ane nai. O ku whiema o ke to o au pito ai whahinga mentality ko ia o ki tau tolu tonga ki e tau nofo ko ia ke tau tāpalasia ai masiva. Hange ia ko ha fuume a kovi nai, lau kovi, ka taha o ku masiva. Kai kehe koe tau mo ai a ko whai aki ai langa ngāwe ke ou ai hoko e masiva ko ha me ai kani tuhi whai tau tolu e tau mo ui I he community. Whaampe ke tau vai a me au tau mau. Pako o atu ai o whakateknau toko toa pē o kunau whakanima mai ke tokoni ki he ngahi. Mea ko toa pē he ku tokoni he langa, tokoni I mea whakaako, tokoni wai hange koe ngahi Wharekoloa Society, wai nai ai Wharekoloa Society, nai langa mo ia he weekend. O toi lele whoku pia mo I langa koe ni o e ki whamili pe koe tangata e ki uitou koe ni I hoi. Ai aku nai kamata ea aneafi. Ai aku lele ea tuia I he weekend. Ko whaamo pe mahalo koe whale ko ia he kai ke toi fu mama ene osi me hawi ke ua me hen. Ai aku mei te holoi atu pe a hono a hufi o whale ko ia mo e whale ko ni I wawa o tahanima. Toko I mātau fui whasi. Ke tulau mo e mali a mamani. Hatele ni siya ko siya pulaka anya. Tape whau ni teni si kumafua wha. Ewi kuke mo au ki tane kinanga. Hopo e la a ke si kumana tu. Elo salio tapu ko si tungalu tuku. Te toki mate pe au lumbatu. Ewi kuke mo au ki afuka mau. Tayala e kuke fuahia. Vomeme ai matata hina whakapo. Teu fefe na ia uia. Uo vave pe umate. Neu no fohifo teu karipi. E koho o whana ne lahi sunoviki. Peto ki tala e ukoni senisi. Ta koho o whana ta aine usi isiki. Tayala e kuke fuahia. Vomeme ai matata hina whakapo. Teu fefe na ia uia. Uo vave pe umate. Tayala e kuke fuahia. Vomeme ai matata hina whakapo. Teu fefe
me tau tai mi o ku hoko to tona taha hengi whamawhalalea me San Francisco i Amerika. Malo mua mo ke a mai me tau kau whataha. Tupe mua ke wha osia te tau fo i ongo koe ni. Whahafo ki ane awhi e kau to kone o Navalny. Koe hina vai i he loki o e hotele koe nei nofai e taki. O e whaahi whakaanga koe a Lucia ko Alexei Navalny. Na e mao e Novichok ki mua patoki whakako nahi. Whaha e he timi o ku nau whahoko ai kau ai whatotolo koe ni. Na e mao ai whailonga o e Novichok. He ki whaihina vai inu pelestiki me he loki na e nofaya Navalny i e kolo ko Tomsk i Siberia. Na e nofo e tōtaha koe ni i he hotele. Pia mo ene timi whaita i e mahina ko osi. Lotonga e nau whakatotolo ke ngahi tukuaki e whaihala pe koe corruption. Te kia ifo ke lava e kautaha ngongo koe NBC News ke whakapapau i tau atai na e tukuaki i koe ni pene kai ke whi whamatala hataha me he pure anga siamane. Taimi nau me he ni he puke koe a Navalny lotonga e puna me Tomsk he aho wanoa o Akosi. Ko talamai he taha e kau pou ko Kira Yamish. Mahalo na e whakakonahi e tangata he malai wapuna. Miha ane inoha ane ipu kofi. Pene toki heka he wapuna. Kana e wapuna ki a Navalny ki siamane. Ke whaitoo. Pena e whahama he pure anga siamane na e whakakonahi a ki a Navalny e Novichok. Pea koe Novichok koe kalanse ne taha. E ngahi whaitoo whakakona kemikale. Kana e whauia i Lucia i he tautahiwa whitungo fulltupu. O sipe ai hoa e taha mi hono whahamai ko e whakakonahi a Navalny. Na e ngauelewa e timi whaitana nau ke i ki kolo koe ni ko Tomsk. O mai haloea pea nau hurewa ki he loki koe na e nofa e tō tahani. O le kōti pea whamatala i pea whao e mea ko tō apene nau mau he loki o kawai e ngahi hina vai ino. Nei o mai me he hotele. Hape foki i he video ai lue holo ai ni ihi koe ni i loki ko ostuia e kofnima peke ngai sulapa mo e teunga malui ko hia ke nauhanga o to'o ai ngai mea koe ni me he loki he mahi no pe uahanga i whaito o konai pe a whao ia ke ngahi tanga i pelestiki. Whaha me he timi koe ana Navalny na i kai ha amanaki te nau iloha mea kana nau pehe ke nau ave pea mea kotoa koe ni e ala aonga ia ke whakatotolo koe e kautoke tansi amane he tahana nau whakaukau e whakatotolo ia i Lucia. Pea koe mea pea kua hoko mei osi e nei mahina e taha mo i kai peke whaha me i Lucia o kunau tui na e whakakonahi e taki o e whaahi whakaanga koe a Lucia. Kei kehe koe ngātai pea e tau ongo koe a kuala tātānaki mai i he houani. Pea kuai pe ai whatawange na e ongona lele atu ki a ki motolo ko ia o ku tau kau whatahe le te o kolope. Me he kamata anga e polkalama o e whiawhini whamalo ki he ongo tamai o eiki me wawau taha nima tom whapaia ke pe whoki ki a seri to a kalau me wawau taha onu pea meni ihi o e komiti lolo ko ia ahala e walu pato a Klopol i ngahi ngau e lava mea ko toa peo fuesia me he lolo o ana a ngata he kai hoko atu pea neongo na e amanak te tau kau whataha pea mo e Palestine chapter Texisi ka ko ia ko e whele mo whawha e ngai whatongia pea mo e te waki o e whoki pea ko tui pe e ai pea whainga malia a mo iange ke toi whahoko atu ha whatongia pea mo ia. Kei ke he whawhonga ia tu ha whamalolo ta honga ia me te maua pea mo mautolo kotoa pe ko ia ko lawa e tau polkalama ko i ke poni o ate pea e whaafi ke ki mautolo tau inasi a pompongi i he polkalama tongi ai tupe na e ngā hoa i he nea piketi pe whaka chase kona pea me tau live band na pompongi o ko wai pia whatawange te tau mao hai whiawhilelei ki mautolo mo mea mai me tonga eiki ka maafaka no sila mo Australia me ngai whanua i ulope whatawange pe te mo mao ha pōlelei mo ngai family pe tau toi whilongo aki a pompongina tua o whātu.
Hosi e te nofo kunga makape kahi mei he vai mei he Pata e whi unga ho o amana ki manatu I mai si anga angani Ne unofo I e motuli aki koe utape ki tahi motangi Isa oku ongo ki oku loto ho oto o ngā aho moe po Te ahe I kai lawa ke ngalo te umate ai I hoku loto Ne mapu ai si I malau te anga ke ngoa si e kumanatu Isi o tahua ne whakapapau Fotu e ulua ngalo le wau Te ikai teu hanu pera unga Ko ove te kina mai si o tahua E kua mahino mai ho o ta e ofa E kua mahino mai ho o ta e ofa Katai whi unga e poko e manatu I mai kosi I he Kosi e te nofo kunga makape kahi mei he wai mei he Katai whi unga ho o amana ki manatu I mai si anga angani Ne unofo I e motuli aki koe utape ki tahi motangi E ikai teu hanu pera uma Ko ove te kina mai si o kahua Koe iri He kua mahino mai ho o ta e ofa He